Deolajan angdan along hin pen kebang ahem konglong ahiring tangrak pen kacetong tham ajok bangke thom ahiring tangrak pen areng ahu kisunang. Patumi ni phai kep matisang profile pli malom bokajan police station ke parlo bali profile deolajan rong pangbong atwar kok thom along hin pen kebang ahem konglong humni kacetong ajok bangke thom atum areng ahu kisunang. Pirta kirip dan long ateng pulote ihum elto keten mon district pen Dimapur ana ke dambom ahut ihum elto rong pangbong ana tu pen kewang NS 39 atowar pi nangke par pen methang asai kate dambom ahut si bangso akate tong long pusi hadak adung arai ke do atum pen han pasini. Abdi malong non amake kiki kejang awelang bonta banghini abang puja prajana sor ahiring tangrak pen areng ahu solo pusi kita dikdum long. Mon district pen kewang ahem kong long agar ya nomor lake AS01 DH3139 lapen ihuma bangke AS09 B4432. Bokajan pen angkelo berita Agustin Rongfar News Take Report Pay News.